Бишкектен Жалал-Абад, Ош, Өзгөн, Кара-Кулжа, Нокат, Кызыл-Кыя, Баткенге чейин жылкы уй кой ташыйбыз. Мына ушул номерлер. Достор, менден да сурайсыздар. Мынакей ушул номерлерге кайрылып, чоң машинаны тартып көргөзүп берейин. Ушул экен, туугандар. Мына ачык жабылат, тенттери бар, узун. Азыр ичин көрсөтүп коеюн. Азыркы номерлерге чалсаңыздар, мына уйларды байлап койгон. 2 этаждуу. Койлорда, козуларды да жүктөйт экен, достор. Ой. Мынакей. Булар каяка чейин барат экен? Мына козулар. Баткен, Азыркы номерге чалыңыздар. Акы деген жигит ошол номерге байланышып, мына жүктөп коюптур го. Ар бирин канчадан алып кетесиңер ушуну? Бир баасын айтпайсыңар бир. 700-800 миң аркыл. Ар кандай сүйлөшүүгө жараша. Мынан эмесине да жаша экен, количествого, Мынакей уктуңуздар. Оптом алганды карзандыр. Оптом бир киши алган болсо, мына ушуларды карасаңыздар, мына Баткенге кетип атыптыр. Чалыңыздар жана номерге. Моулар канчадан экен, эже? 36дан. Ургачыларбы? Ургачылар 36 миңден. Мына ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, алыстан жакындан көрүп жаткан мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүн 16 август 2025 жыл Чүй облусу Сокулук мал базары. Мында жаш музолордон баштап чоңурактарга чейин көрсөтөбүз. Бас 28 дейт. 28 дейт. 26га беребиз дейт. Могу канча эркек? 40 экен, эркеги 40. Жакшы. Могу канча экен бу жак? Ассаламу алейкум. Баасы. Кабар келди. Баасын айтып. 40 сурап атасыз. Түшүрүп бересиз. Базар канча берди? 37 берди базар. 40 сурап атат байке. Содаңызды берсин байке. Кеттик анда эмесе. Момундайларды көрсөтөлүчү. Буякта көп экен бу. Эси көрүнбөйт ат. Канчадан экен ушулар? Таргыл. 40 дейт. Болчу. 45 экен ургач. Кандайсыз байке? İşleriniz жакшыбы? Канчадан байке булар? Баалары? 33'тен экен мына. Баспайт го буларыңыз, кана? Опа. 33'тен экен. Бул чоңурактары канчадан экен? 50'дөн дейт мына. Мына эжемде жакшы эркек торпоктор бар экен. Кандайсыз эжеке? İşleriniz жакшыбы? 75'тен? Мына парода. Шведтер. Канча айлыктар эми? 4 айга кетишти. 4 айга кетишти, бирок келишкен экен мындай сүткө тойгон. 75 миңден, 75 миңден сурады. Камол токол окшойт, Бирөө токол. Сүйлөшүү жолдору бар. Номерди калтырып коюңуз, эже? 18 43 48. 07 18 43 48. Мына. Канчадан экен эже булар? 75'тен экен. Жакшы. Дон кабар деген. Мына букалар. Чоңурактарын көрсөтөбүз. Охо, буякта орус улуттундагылар алат окшойт, карап атат. Канчадан экен? Таксыр. Бааларын айтып коңчу. 86'dan берем. Бол. 86'дан берем дейт мынакей. Орус улуттундагы кишилерге мына сүйлөшүп атат байке. Жакшы, Ассаламу алейкум. Айке кандайсыз? Мен саламыңыз жакшы. Канчадан сурап атасыз бүгүн? 45. 45 бул. Ургачы, наркычы. Булчу? Бул 55. Бул 55. Бул да ургачы? Бул да ургачы мына. 45, 55. Жакшы. Кичинейт го булар. Базар кандай байке бүгүн? Жакшы болуп атат. Жакшы. Жайыраак болуп атат. Канча бол байке? Дос, канча? 40 сурат. Канча берди базар? Аларман. Бере элекпи? Содаң берсин. Канча кашка букка торпок? 55. Ургачыбы? 55 дейт ургачы. 55 миң экен. Достор, мына. Ургачы 55 миң. Моякта эркектер бар экен, достор. Жатат. Сурап көрөчү, могу. Ассаламу алейкум, аке. Канчадан сурап атасыз моуларды? 65'тен, бирок мыкты экен, Мынакей. Канча айлыктар? 4 ай. Номер калтырабызбы онлайн? Ушундайларды алам дегендер бар да. Айтыңыз. Мына 0553 83 84 86. Могу жаткандар деле чоң эле экен, мындай, Тургузуп көрсөтөлү бир катталуучуларга,
Alam degендерге qara uş. Charchaptır değil mi bular? Minakey. Qo'li jo'n ekan. Mana turg'izib bir ko'rgazib qo'yildi. Shularga bir like'lardan bosib qo'yinglar do'stlar. Mana 65 dan so'rab o'tasiz. O'shanda Xudoy qo'lga tegish qanchadan bo'lib qoladi? Yaqinroq aytmaysizmi? 63'ten 63 dan bo'ldi. 63 dan beradi ekan aka. 3 baş cho'ng. Çalsanızlar bo'ladi. Mana. Bo'ldi aka, sodangizni bersin. Ketdik emas. Bu yoqdan aytayli. Aka qanchadan? Bas. 300. Qo'yingizchi. Erkakmi? Ha, bu tamasha. 100 deydi. Mana yoqda buqalar bor ekanmi? Jigit qanday? Qanchadan buqalar? Kimniki bu? Gel. Qandaysiz? Bayka. İşleriniz yaxshi. Qanday? En solunuz. Öz üstlüklerden tartaylıç. Qanchadan? 63'ten so'rab 63 dan. Urg'achlar va? Erkeklar? Ha, erkeklar ekan. 63 dan mana. Erkeklar 63 dan so'rab o'tadi bayka. Qarangizlar. 63 dan. Cho'ng, he? Uzun. Soda qanday bayka bugun bozor? Siz har doim bozordasiz-ku. O'rta. Bağlar qanday bo'ladi? Bu dishimda примерно Düştü. Hozir. Olardı 70'ten gem satçımız bizden. Ha, murni. Hozir tushdi. Ma'qul, bayka. Sodangizlarni bersin, he? Rahmat. Ketdik anda mana. Bozordan o'shintib ma'lumotlar olib berib qo'yaveramiz. Qancha bu? 45 so'rab. So'rab o'tasizmi? 45 al ekan, he? Yaxshi, cho'ng. Munaki tug'anlar bu yoqda cho'ng buqalar bor ekan. Munaki to'qollar bor ekan. Qanday bayka? Ishlarimiz yaxshi, densog'imiz yaxshi. Qancha baş bor? Bir ma'lumot berib qo'ying. 15 baş var. 15 baş bor. 92'den de otam. 1 yaş 1,5 yaşlıklar. 1,5 yaşlıklar 92 mingdan so'rab o'tadi bayka. Targ'illar bor ekan, ichidan. Munaki. Bayloqqa kirgizganga yaxshi ekan. Yaxşı. At başının malı. Ha, at başı, Nарын oblusu at başıdan. Mana. Nomer qaltirabızmı? Online. 708 Hı. 60 55 26. Bo'ldi. Shu nomerlarga qayrilsangizlar mana. Narından kelgan buqalar. Bular bağı et baylaganga yaxshi semiradi bular, bayka. Oo. Mana Narınniki dayın ekan. Qayoqda bo'lasiz adres? Shul joqda Soqiliq bo'ldi. Mana. Tutingizlar. O'ta yaxshi ma'lumot berdi Narınniki deb. Yo'q. Balari kichkina uydiroq qoldi. Hem cho'ngroq ekan. Bular qanchadan ekan? 58 dan. Erkeklar, he? Erkeklar 58 dan. Verdik ya buna. Gel bayka beriniz. Alayın deb qolsa men ketdim, ish etpeyim sizlarga. Kamerani ko'rib jilib ketdi, biroq soda qilib atdi turganda 58 dan surib atdi. Soda qilib atdi. Qancha ekan bu? 33 urg'ach ekan, he? 33 ming. Soda bo'ldi? Qanchaga? 28 ga berib berdingizmi? Bir 30 ga bo'lsa beraveradigan-da buyursa. Ha, sodangizni bersin, he? Qana? Shunday. 30 ga beraveram deb kishinaroq. Biz bilan bo'lib turingizlar. Uylarga da o'tamiz do'stlar. Bu yoqda da erkek taraftar bor ekan. Qanchadan shu qashqa sari? 53. Erkek urg'ach ekan. Bolalar keldiki. Qanchadan shularning? O 70 değiller 67. O 70. Bular 67 dan ekan. Mana ko'rdingizlar-da. Kuruk 65 TL. Ha, kuruk 65 mi? Kuruk 65 dan ekan. 6 baş var mı? 5 baş var ekan, 5 var ekan mana. Nomer qaltirasizmi? Altırmayla bu. Ha, ma'qul bo'ladi. Bozordan kelsin, Soqiliqdan kelib olsangizlar bo'ladi. Buna bag'larini nuqtingizlar. Mana bu yerda uy xunajin bilan turadi-ku. Bayka qandaysiz? Assalomu alaykum. İşleriniz yaxshi? Mo qara uy xunajin bag'asi qancha? 160 70. Bu 160 mı? 160 ming. Bu soyğonga o. Bu 70 ming, he? Bu 70 ming so'rab atadi mana. Bu shuni qanchaga bermaydingiz shuni? Aytingchi bir. Soda bo'lgandir? Qanchaga? Seyisi bir жаққа ketdi. Ha, esi bir yoqqa ketdi, ha? Meylingiz. Esi bir yoqqa ketdi. Tug'anlar, mo bedi tük çöp tartib qo'yildi. Ko'pchiliklar yozadi, kecha maqada lichkaga chiqdi. Tug'an, assalomu alaykum. Bag'larni bir aytib qo'yingizchi. 68 dan. 68 mingdan erkeklar bardiq, he? Bardiq erkeklar 68 mingdan. Bular toza erkeklar. Qancha oyliqlar o'shani ayting. 7 aylık. 7 oyliqlar ekan. Onlayn satabızmı? Nomer qaltirabızmı? Yo'q. Mana. Жазып мага чалып беден эмнеге тартпайсың? Ne sebepten sen malды эле тарта бересиң? Дейт.
Elçilik deyт. Qana көп eкен го бүгүn. Байкелер канчадан экен баалары бедени? Ода болуп атат. Я байке. Баасы канчадан экен? Сиздеки эмес, э? 330 бу? Түшүрүп бересиз. 330 таза бед экен, э? Канчанчы чабык? Мына 3-чү чабык гүлдөрү менен мына көрүнүп турат. Доставка чүй ичи болот, э? Болот, э? Кайсы номери кайрылат? Айтасызбы? 0702 67 95 рахмат. Мынакей. Момдай камыш аралаштар да бар экен, мына номер экен. Мына 112 штук деп коюптур. Номерди жакшы көрсөтөйлү. 0509 17 12 95. Эми канча экен бедеңиз? Баасы 300. Беде бир аз түшүп баштагандай. 300 дейт. Көп экен да, бирок бүгүн. Мына. Ассаламу алейкум. Кандай байке? Канчадан чөп беде? 200. Бул чөп. Афсюк беде Аралаш, 200 дейсизби? 200 сом. 200 сомдон экен, мына. Доставкасы бар. Афишаны, кагазды көрсөттүмбү? Жок, көрсөтө эле. Кана. Афиша бул жакта экен. Муну көрсөтпөптүрмүн, мына. Бир туугандар, көрүңүздөр. Клевер, Кастро деп салам ушул номерлерге кайрылсаңыздар. Кайсы? Могу? Ар жагынан дейт. Мына. Ушул машинаны бул чекеден тартып кой дейт. Мына. Туугандар, биз айтканды кылабыз. Мына. Кечеги подписчик чалды мага. WhatsApp'тан. Бедени тартпайсың деп. Бирок тартабыз биз ар дайым. Ал көрбөйт окшойт да. Байке, соода кандай мында айтыңчы, чөп быйыл кымбатпы, кандай? Чөп быйыл кымбат болду. Кымбат болуп атат, Чөп кургакчылык болду. Кургакчылык болдубу? Бирок көпкү мындай карап көрсөң, байке. Бул Кастрада. Буларбы? 95% Кастра. 95% кастра дейт. Урук алынган, Урук алынганда кастраны түшүнбөгөндөр болсо, урук алынган. Мен ушундайм, ар бирге токтолуштун кереги жок. Булар сатылган, бул 300 деди. Ушу менен видеону жыйынтыктайбыз. Жакшы ой пикир комменттер калтырыңыздар. Каналга катталганды унутпаңыздар. Ар дайым биз көргөзүп бергенге аракет кылабыз. Мо сабан канча экен? Ичинде уктап атабы? Ичинде жатат экен. Ээси. 120 болсо керек да эми, Ичинде болсо баралычы. Неге соода кылбай атат экен? Байке, кандайсыз? Канча бул саман? 170? Омо, мен 120 деп коем. 170 экен, достор. Мына 170 дейт. Арпа саман. Эми уйларды көргөзүп берем.